Kaya sukat tinagsan ni Pitipyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شقا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معرفة الله بالغ سقط Gusman wa mapagriyak ama bilangan tao nagubilan tadi adalah yung masanto na mapandarin sa masaiman tu asarta tumatandang sa matanus ang pamamakingan balasang kanuhan Allah subhanahu wa ta'ala pagaliruan nabiyan tuwakan sa Allah asumay tumalaapan tugan agkakayang bulan kung paglatan mo langit gusto lupa na pagalit ka na ng kami milikan wa Allah subhanahu wa ta'ala Sarak sa pisang siyang kuwamataan at din ang iyang patutan at simban ng tabusukan ng tanwa Rabbul Alamin. Kung pisang siyang kuwamataan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uri pa niyan, gusto iyan, susanang na gusto kalilintad, nasan kung pangulutan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinindus na ba, inaraw kong pinili, ladiyawan, rawatan, irigan, giringan ko kinit tadi para may ukaw-yawiyag yan. Rap pag umapamilyan yan, naman ang golo si kumabula yung mayan, na gusto mataw at tumiyarumpong kinanukam bilang at tao. Urinong tumarot mo Allah, at tigakan lalabuang huwag yang kaya mabuwakan sa dawagan, tanos sa makam patarugan. Asukap mga huwakan si kumabas sa Arab, ذهب الشباب فلا تعد أبدا وجه الهرام فلا تستعد به وسيأتي الموتى فلا تستنزم به mana sagad suka mo na sa den na kampabalingan napakatali umasok kalukas sa dito palapalawin sa diding kapalawin kakulok sa kalim na ayat tirong sa den na mau makaw kapatay na mendakas sa dikang pagyug na prapitang kanong malakan mo ay nama takunu yudrikumul maut ay nama takunu yudrikumul maut api anda kanuting wala matataguna kung makalunong kapatay api anda kan matataguna kung makalunong kapatay walau kuntum fi buhujin musayyada api kanupan sumiyong sa tantakapalaw pinalinting awat to pito na po sa tumbaga na basta mau makaw kapatay na tumakan yun. Ito na isang bagini ayat sa pulikin na kapangin subor si Allah so di gumalos tanwa enwari dunia enwari dunia amari dipikir sungkiraw sa danasa ala binukap pamadiyan malapis sa magungantong na magnundulubos ng kanatan malapalayak na rin ang kaptawan agyang kaya ibabatong danusan niya na palayak na rin ganatan inaw at nagkumamasa adi ka makapsang bayang kasakaling ipsang bayang at nagkumamasa adi ka pakadulog sa iyong kutuwa kubur kasakaling ipendulog si kukubur ka di bumatimagaan na pagawa ng abwag yung kay adunya bawaras sa marandang naman tutsang ganatan inaw marong punot na din kanidag kirawan kumanat kaing gaya pakaran hinang sudunia at tigumawalama at dunia darul mamar walisan bidayatul mamar yang kaya ibabatok sa dunia na adna po na niya nagwan na kapusan niya na sisa naman amore na adna po na niya na dadla kapusan niya wallahi la'adim ipat sa kampur wallah kampalang palit tayo di po katam sa kapatay kullu nafsi dahil katul mo natulis yung talo
ayas suwan tanu nakapamapot sa aman. Kaprumasay, gulalan ko kapaganadan tanu si wagamatan wagamisdam, buking gulalan tanu. Disabab saat na mga tao, apakapal yung basisan wan amoy, asunod siyan sa surga. Napadaw kiyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Peter wallah sulit digano sa surga. Pamanatatan ka din yung si kumaginawa niwa sulit digano sa surga. Walamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum. Ada yung kasinagadi. So kaya sinagadan sigaro po amiyang unan niyo. Manhum. At tawasinan. Naginan sumang rasul. Ginan sumang sahaba. Nantunay kaya sinagadanegan. Ada tanukas sinagadi sa masiman to. Nasigan. Nayak kaya sinagadanegan. Masatuhumul baksa wa dharra. Minilang pulubukiran sumarang kamalipatis. Masupit mapait, masakit masapdaw, wasulsilo, nagmiya arungay yung kutab-kutab dengan taman sa dimantero, sugo na sumapadigan, andirin sa tabong Allah, andirin sa tabong Allah.